Ripagpa, Arogatam MLA candidate Pa Mekin, Marak, Aroino Dongpangpa, Sampalgre, Aro Ulbula, Dongingpa, Ni Kasara, Maparang, Songko Noko Dulparang, Inoplak, Dengtang, Mondolio, Badengtang Gadango, Songko Dulparang, Aroplak ang ni Rupingrang. Rupingrang ang bangi somay ko rajawa. Aro getuk-getak ya meeting ko ngata ni gemen. Angaban longin kusyuk ni ibana geta chol ko raha. May na dao mamang singa dalbe gepa meeting ko. Aro bike rally ko. Kera para o ngata. Aro ni zaman Sampalgre ba kandaki meeting donga ni agana ni gemen. Anga chol ko rae. Taal na simang ko brong na geta. Ribaha. Ang nokupa isol ko matelas ka, may na yan ang big pa chol ko. Ansang na nokupa ni nga, ni ang baby raa. Aro ang nasimang sakpan tigo ba, matelas ka. May na nasimang chaktik kija. Yan meeting o dong pa yan meeting ko chuso ka tinga. Raping lang, angas kang pa de, nasimang ko matelas ka. May na ang ni MP election o, aro ang ipagpa ni MP election o. Niyat plak mo de, record ko niya mo de, Gambegre constituency on tingna de MP election o pagbat kapa vote rang ni constituency o agata gaka tinga bangbata vote rongjeng o matronga aro rongjeng ni jaman de MP election o bangbata kapa vote man kapa de Gambegre constituency o nga ang nis kang kapa election o sotpri dok ni geta so pri dok percent ni geta vote ko Gambegre ni manderang ang naut na ang ni mija mamang election no sotok ketam ni geta sotok ketam percent ni geta vote Gambegre ni manderang ang naut na ha aro anching ni jat ni phagpa anching ni phadot papi e sangmana de sotsni getam ni geta vote ko Gambegre ni manderang binaut na ha unigemen anga gisi katong gemekchi nasimang ko methenas ka aro angni MP umateng somayo ba angni methel pelaku mesok na geta MP scheme ko ba anga bang batean Gambegre area na natronga MP scheme de crore bonga ni geta saunga aro ya crore bonga ko anga Kolgri MLA constituency na swal na geta nanga gemek na manja namen ninga andiba skang somay rango nasimang record ko ba ni nagata matgen crore sa batple anga Gambegre area na natronga crore bonga ni kita scheme matna uni crore sa ni kita rang MP scheme ko Gambegre area o anga swal ronga ya chang repeng rang betam rang chanchina ba donga maini kemen MP scheme rang sokpa jainga anga yakuba thalat naska chingni MP scheme ko ya belsi gnina de covid ni somayo bon khai dona ha aro MP scheme ko PM ni fund dona divert ka ha uni gemen belsi gnina de MP scheme an dongja dau mija belsi mamango chinga banga bangija atha installment ko matna ha aro dao ya atha installment ko last year ni hajal gni kolgru gni ni ko de dao na khengkheng mat khujainga aro dao election ong changani gemen ya scheme rang ko de election ni ja mancha na songchina sokat ken ne central government notification na ta ha uni gemen ana simangna thalat na skinga hada sobarang MP scheme rang na angchina submission rang na dongingen andiba thangkha dong khujani asel angai warang kucu sokat nagata manjainga ambenno tangkarang sokbak ngode angni mat nagata ya scheme rang kucu sokat nagata nga joton khagen dasyo anchingni dalgapa saksa nasimangni Sampalgre ni dalgapa saksa representative ong emengna bini memorandum ko nasimangni phalo angna naha unovia dengtang point rang ko jana pa skang pade ramani gemen bia jana pingachim anga nasimang na akan naskinga NPP ni sorkari ong betengo ya belsi bongani gisepo anching record ko niya ode je rama ko belsi kolgrik na gacham government rang rkahachim wa gemek belsi kolgrik ni gisepo wa rama mung
dau belsi bonga ni gisepo anching ni sorkari ba MPP under the leadership of Hon'ble K Sangma ya rama rangko belsi bonga ni gisepo bia dakaha belsi kolgrip ko bata rama khaha aro dau belsi bonga ni gisepo bata khaha yan apsan unigiman tharak prete rama ko priority une NPP sorkari khamrang ko khainga PMGSY ni rama ko niyata ngode kilometer Hajalbri NPP sorkari ni someyo PMGSY ni rama rang ko chuso kataha anga mija mamang bakmara bakmara de ongja chingni siju rongara o chingni candidate aro chingni sitting MLA mung baksa gesa dolong ko inaugurate kai baha ya dolong ko angna songni manderang jana pinga chum ya dolong ko chinga belchi so privat play dabia andiba da usa Hon'ble chingnai ku chu sokyo na unui gemen pengrang anga nasimangko molna skinga dau bebeyan nasimangni ramarang yano PMGSY ni ramarang sokpa kujainga nasimangni dabia ni donga nokpani khasachi aro nasimangni khasachi chingni candidate chepang ode anga khadonginga bia nasimangni phalo ya proposal rangko range anchingni CM china rangen aro nasimangni rama rangko ba chuso katken maina rupingrang MLA athangni party ni donga ode CM chi angna bina namenal thua CM chi ange chingni area na ya rama ko nangachim chingni area na ya school ko nangachim ya hospital ko nangachim ane dabio de altu bate manar pengrang dao gappen party ni MLA nga ode haida CM ba warang ko chuso katna gata nikniki nikna ba donga uni gamen ana simang ko molna skinga yari bindu pa election no na simang khasa pa MPP ni candidate na vote ko pabu maina na simang ni dabia khamrang ko bini true ka atang ode altu chokmot ken na simang chini gemen ba dabia chim aro chini gemen ba jana pa chim bebe dau jal jeevan mission ni through khasan banga rama chini problem rang ko ba nakna gata maninga solve booking ha skang ode anching ni Garo Hilso Hajalbri Richa bonga sotponga nokrangsan tap water manachim dau anchingni NPP sorkari ni someo lakni na batple nokrango tap water ko managata manenga ha aru yako anching jal jeevan mission ni through manenga pengrang in fact Meghalaya de daud pette jal jeevan mission o gesa nambat shrangpa performing state wa India gama ko badia gapa state o jal jeevan mission ko namme implement khainga ane niyata ode Meghalaya de number 1 position rango gakinga unige mana chung khushi ongna nanga sorkari namme kham khani sel ya khamrang chusokinga anga bebe ra re bain gapa somerango simangni songrang unaba jal jeevan mission ni through banga khamrang chusoken unigimen yani gimen banga jana pangna skinga na sung school ni gimen jana pachim upper primary ko upgrade khana yakoba anga achingni chief minister mang baksa jana pe angni managata na simangni phalo ya application ko anga bina again anga khushi anga na simangna aga na skinga chingni NPP ni sorkari anchingni chief minister Hon'ble Sangma ni leadership po education ko blongin dale priority ongira a unigemen daal Garo Hilso Hajal gni batkle school rangko rural school rangko ba songadamni school rangko upgrade ka ha Hajal gni school rangko gtal dake rka 30 lakhs ni gata ge sa school ko upgrade ka na gata anchingni chief minister thangkhau nata gatal lake ya school rang ko rukha bisarang na smart class takbarang ko matam school rang ode anching nakna gata man gen unigamen belsi bongani gisepo ya sorkari banga development ni khamrang ko khana
joton ka aha aro bakka kamrang ku chuso kata ha ni anching nikna gita mangen nasimang bakka manderang ino donggo parang tura chiba yangi nikengen dau tura ko smart town ni undero dongate mungna bakka development rang ko rabana gita matna ha chingwa dau tura o PA Sangma Stadium nampret ke ba stadium ko mija mamang anchini chief minister inaugurate ka a Chanmari field ko football field ko dakple silprete thariya ha salanti anchingolo bisa changko chadambe rangko khala rangko niken anthangni somai ko namme spend kana gata dalia Chanmari field rango chadambe rang khatna matninga football khatlinga training khainga angni nogupa chongupaan Saturday ungjokode one Chanmari Filchi football khatna ina smaya. Unigaman government ni kamde achingna ya namnam gapa development rangko rabani unga. Aro achingni voter unge achingni kamde namnam gapa leader rangko achingde basina gata nanginga. Anak simangko molna skinga. Apsan candidate na nasung belsi cibonga na o naha Gambegre nasimang antang nakna gata mangen development dongama dongja nasimang chekke antang ukun ina gata mangen anga bebera NPP ni candidate na nasimang ni gamchat pegpa vote ko nasimang on pa ode Gambegre chinga bata nambata development rang ko rabana gata mangen dauba chini chief minister Gambegre ko galja dengtang development rangko MLA dongja oba biar rabae onenga andi bambeno nokupani kak sachi nasimang ni kak sachi NPP ni MLA ong ode aro namdape aro kring bate MLA kam kak namat gen aro nasimang ni palo nasimang ni nang nekarang ko dabie sukat namat gen ani anga bebera a anga nasimang ni yakuba kan naskinga anga daal dengtang Garo Hills ni area rangchi re weninga Khasi Hills chi ange weninga gemak chini ata ode NPP ni balwa blongen namenga daal NPP belakpat kepa party ni giseponga aro chinga khadongenga yare baingpa electiono chinga single party ongemengna sorkari kuba rekna gata mangen nasimang Chanchina nangen ya sorkari rekapao nasimang bakora naska masikjenga nasimang bakora naska ode jean NPP ni candidate bina antang ni gamchat kepa vote ko on pachina ne ana simang ko molanginga mana opposition o donge ba independent na donge ba si party na ne antang ni gamchat kepa vote ko nasimang gemat pakna be ene ana simang ko molna skinga government ko de NPP an chongmotken anchini chief minister Conrad K Sangma chongmotken unigaman bimeng baksa bakreme hai anching sakanti kamku khana angna na simang namen khasa e MP election vote ko bo na ha wan apsan nake daure baingpa assembly election na simang ni gamchat pegpa vote ko chini candidate Rakesh Sangma na pachina nya na simang ko molnaska Plakan masya NPP ni symbol de kitab ni symbol unga unigaman February ni kogrux ni tariko nasimang ni gamchat begpa vote ko chingni symbol kitab ni symbol lo on pae chingni candidate ko chat pachina ne molmole angni agana ni kuba kandke agana ha deba angni agana ni kuba inon machotaken nokupa isul nasimang sakantinan partichina achika song tangbang china plakun metela